sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah 72 firqah dalam kitab Bandung sesat negeri Nabi. Allah 72 firqah dalam kitab Bandung sesat negeri Nabi. Salah sabuhnya wahai sahabat kaum yang sesat, kaum Wahabi. Salah sabuhnya wahai sahabat kaum yang sesat, kaum Wahabi. Allah kam hasanat billah, Allah kam hasanat billah. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kaum Wahabi bancut dalam surat gedanya umat berhati-hati. Allah kaum Wahabi bancut dalam surat gedanya umat berhati-hati. Berbenepati ajaran laknat, ajaran sesat, hanya Nabi membenepati ajaran laknat, ajaran sesat, hanya Nabi. Allah kam hasanat billah, Allah kam hasanat billah. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kaum Wahabi lempatkan tebak kaji begadang syariat Nabi. Allah kaum Wahabi lempatkan tebak kaji begadang syariat Nabi, syariat Nabi. Kaji berwayang dalam sembahyang harum usalli syariat Nabi. Kaji berwayang dalam sembahyang harum usalli. Allah kam hasanat billah, Allah kam hasanat billah. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tekun subhan dibenci katakan urang jemaah ada sekali. Allah tekun subhan dibenci katakan urang jemaah ada sekali. Dari keduanya nanti kena harum tak harum beringat bau mati. Dari keduanya nanti kena harum tak harum beringat bau mati. Allah kam hasanat billah, Allah kam hasanat billah.
Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ziarah kubur jika haramkan bid'ah datang bajukan diri Allah ziarah kubur jika haramkan bid'ah datang bajukan diri dengan berjudi ibadah sesat berdoa murah jika pencuri dengan berjudi jika sesat berdoa murah jika pencuri Allah kam hasanat billah Allah kam hasanat billah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lafai sayyidina hana ajaran terawih lapan jika Nabi Allah lafai sayyidina hana ajaran terawih lapan jika Nabi kanduri madrasah gadi bandar di gurle baga baru apa sih kanduri madrasah gadi bandar di gurle baga baru apa sih Allah kam hasanat billah Allah kam hasanat billah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ikut ulama ikut kasusah buka ulama ikut Yahudi ikut ulama ikut kasusah buka ulama ikut Yahudi dan yang lain nanti perkasusah yang ada depan sunnah Nabi dari yang lain perkasusah yang ada depan sunnah Nabi Allah kam hasanat billah Allah kam hasanat billah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tapi yang murah wahai sahabat tanya ingat hati peduli Allah tapi yang murah wahai sahabat tanya ingat hati peduli yang benar cara apa kahabat ilmu di hana laga Yahudi yang dah cara apa kahabat ilmu di hana laga Yahudi Allah kam hasanat billah Allah kam hasanat billah Allah sallallahu